I pozdrav svima ljudi, evo nas u mojoj prvoj epizodi na ovom kanalu. Danas ćemo praviti jedan squad serije A u FIFA World. Jedan jako dobar squad, mislim da još to treba da se sredi, ali trenutno nisam puno konjica, tako da bit će još bolje, pravit ćemo još bolje squadove dok budemo konjica. Tako da, ajde da počnemo. Za golmana ili golkipera ćemo Handanović, zato što ima 87 diving, 85 reflex, handling mu je 82, dobro speedom mu ne treba, ono kao pozicija dok onako stoji gdje je treba 81, golman je stvarno ekstra. Kao prvi CB će biti Barzalji, znači 81 defender, skupio kao ja mislim bolju kartu, jer da kao na stariji, ali bolja je bila, tako da sam nju kupio. Desniji, kako kažem, CB će biti Kakeres, ne znam sad tačno kako mu se kaže ime, ako sad sam failovo, nemojte da hejtujete. Kao levi CB će biti jedan jedini najjači u seriji A, verovatno Chiellini, Giorgio Chiellini, nemam šta pričamo o njemu, ocene su mu ekstra. Kao CM, prvi CM će biti Pjanić. Da, Pjanić. Sviđa mi se kako igra, ima dobru ocenu, 83 nije ošto loše. Sada ovaj igrač nije tačno na svojoj poziciji, tako da ga moramo ovako tražiti. A to je De Rossi. Nema pace. Dobro. Ali sve ostale ocene su mu nevjerovatno dobre, tako da on zaslužuje ovo mjesto u ovoj ekipi. Idemo sada na RM poziciju, ili ti right midfielder, kako se kaže. To će biti Antonio Candereva. On ima ocene jako dobro. Ja sam kupio ovu stariju kartu samo i ona je bila za male pare za moju postavu, 3-4-3. Ali ocene su za 1-2 smanjene, što meni ne smeta. Kao LM će igrati Asamoah. Nisam našao boljega, mislim da je on i najbolji. Ima dobre ocene, ja mislim da je 84 pace, tako to. Kao LV, tu sam puno mislio i tu sam stavio El Shaarawy. Ali dobra zamjena za njega je ovaj igrač, Mertens. Čak može je bolji nego El Shaarawy, ali El Shaarawy nekako, ne znam, na bolju reputaciju, sve tu, tako da sam stavio njega. Kao RV, tu sam mogao i Biabijani, ali i Turbe mi je nekako draže. Znači tu ide i Turbe. I kao najvažniji deo tima, striker, ST je, sad to TV, ne, nije TV, Viktor Ibar, da. Nisam našao onog iz Rome, ovog sam našao za jako mala para i za moju poziciju, ali baš me briga. I njemu će još kasnije cijena da poraste kada bude, kada ona bude stara kartica, a ovaj će biti iz Rome nova, pa će njemu još veća cijena da bude, pa ću da ga prodam za dosta više para, tako da on ide tu, 100 chemistry, 81 rating će biti već kada budem još bolje igrača doveo, ali ovo je sasvim dovoljno. Sad kao zamjene. Zamjena za Kadrevu može biti i Lichtsteiner, ali bolje Kandreva, ima bolji rating i bolje ocene iskreno. Kao CB mi je Ogbonna, zašto Ogbonna? Ima dobar pace, ima potencijala, on će za ne FIFA lupam, FIFA 16, sada ja igram FIFA World, ali sada na primjer od FIFA 15 i nadalje, on će imati još bolje ocene, bit će dosta bolji, tako da ne znam, ne bi da ga prodajemo i ekstra jako igrač. Sad sam ovdje našao Mertensa na LV poziciji. On ne igra tu poziciju, ali mislim da će da se uklopi i vidite ocene stvarno zvijer. Kao CM, ja sad nemam CM ovdje uopšte, ali kao zamjena on tu možda stoji, to je, kako se kaže, Jose Callejon, ili kako, Jose, ne znam to tačno, 89 pace, 82 dribbling, 78 shooting, 9 kida. Pored njega, ovo svi klubski igrači, to je Hamšik. Njega ubacujem kada treba neki šuter, po sredini, on je tu najbolji. Kao rezerv golman je Morgan Desan.
Mogu sam ja i Buffon, ali ne. Stari je on sad i više ga, ono, nema on toliko dobar ni refleks, nema ni on, ali ono, nema veze, neko on tu stoji za sad. I kao napadač, striker, to je Giuseppe Rossi. On ima toliko dobar ocjene, 84 pace, 84 dribbling, 83 shoot i 74 pas. Dobro, pas mi nešto sad ne treba. On je toliko dobar, tako da ja razmišljam da li da stavim njega ili ne, ali Barbo je OP, on je više nekako, ne znam. Njega sam stavio, vidio nemam puno coins, sad ću da još malo uplatim coins, tako da bit će još bolji tim od ovoga. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte i